Ćao i dobrodošli nazad na My Makeup kanal. Za danas sam za vas pripremila 5 beauty trikova, tako da ukoliko vas to zanima, ostanite ovde. Za trik broj 1 bit će nam potreban glicerinski sapun, to možete kupiti bilo gde, kao i Master Precise olovka za obrve koja sa jedne strane ima ovaj češljić ili spuli, a sa druge strane samu olovku za obrve. Ono što radimo je da najpre pokvasimo ovaj spuli, odnosno češljić sa malo vode i onda ga utrljamo u sapun i sa tako nasapunjenom četkicom svoje obrve pokušavamo da zalepimo za kožu kako bi one izgledale što gušće. Pored toga, sapun će delovati i kao fiksator, tako da ne morate da brinete u toku dana da će vam se obrve pokvariti ili pomeriti. Ovo je sigurno nešto što će držati ceo dan. Ako imate malo gušće obrve kao što ih ja imam, onda predlažem da i malo prstima pritisnete dlaku uz samu kožu i nakon toga popunjavamo svoje obrve sa olovkom. I vidite da je znatna razlika pre i posle ovog procesa, tako da ukoliko volite guste i lepe obrve, obavezno probajte ovaj trik. Trik broj 2 odnosi se na gušće trepavice. Nakon što ste stavili svoju omiljenu maskaru, u mom slučaju je to Lash Sensational, želimo da uradimo nešto što će našim trepavicama dati gušći izgled i da to budu one trepavice koje zaustavljaju saobraćaj, kao što već znate. I to ćemo uraditi tako što ćemo najpre koristiti kreon. Ovo je Maybelline Colossal Kajal, koji ćemo staviti isključivo u gornju vodenu liniju. Kada bismo stavili u donju, to bi nam smanjilo oči, a i nismo stavljali maskaru na donje trepavice, pa nam to realno nije ni potrebno. A tik uz trepavice, na samom kapu, stavit ćemo Master Precise eyeliner koji ima sunđerasti aplikator koji je vrlo tanak, tako da možemo da izvučemo najtanju moguću liniju, a koja će nam dati izgled mnogo gušćih trepavica i kao što možete da vidite, razlika je vrlo očigledna. Za trik broj 3 bit će nam potrebni Color Drama olovka za usne. Ovo vam je u stvari kao jumbo olovka koja se koristi kao karmin i regularna olovka za usne. Ono što ćemo prvo uraditi jeste da ćemo svoje usne popuniti sa Master Drama olovkom. Inače, ovo je moja omiljena i ona je u broju 630, odnosno Nude Perfection i vrlo je dugotrajna i inače nosim tokom dana. I nakon toga, koristeći olovku za usne, koja je takođe u broju 630, ali velvet beige, preći ćemo centralni deo usana. Znači, odavde do ovde, taj središnji deo ćemo precrtati tik iznad naših prirodnih linija usana. Time ćemo dobiti na punoći usana. Ono što je moj savjet jeste da ukoliko volite da tako malo precrtate usne, koristite neke nijanse koje su približne vašoj boji usana, što će biti neke tamnije nud, boja mesa, nešto malo braunkasto, jer će na taj način vaše usne izgledati najprirodnije. Kao završni korak za naše usne uzimamo Master Strobing Stick u broju 200, odnosno Medium Nude Glow, i njega ćemo staviti na centralni deo usana kako bi dobili na volumenu usana. Trik broj 4 je ujedno i trik i pravilo. O čemu se zapravo radi? Radi se o tome da postoji jedno pravilo koje se tiče proizvoda koji su kremasti ili tečni i onih proizvoda koji su suvi ili praškasti. Kako i kojim redom se oni nanose. Ja ću vam dati primer sa kapcima, a to se naravno primenjuje i na celo lice, odnosno na šminku celog lica. Ja kao bazu za oči uvek koristim Affiniton korektor u broju 02, koji prethodno moram da setujem sa puderom u prahu ili puderom u kamenu, kao što je ovaj, i ovo je Super Stay 24 sata u boji 30 Sand. Zašto? Zato što ukoliko želim da preko te baze stavim senku koja je u puderastom obliku, odnosno koja nije masna, ja moram da setujem prethodno nanešen korektor. Tako da, kremaste proizvode nanosimo na kremastu podlogu, a praškaste proizvode ili puderaste proizvode nanosimo uvek na puderastu podlogu. I kako to funkcioniše na licu, ja ću vam pokazati na svom čelu. Ja na čelu trenutno imam samo tečni puder i da bih stavila bronzer, koji kao što vidite jeste u puderastoj
formi, ja pre toga moram da setujem lice. Ako vam se dešavalo nekada da nakon što stavite bronzer na lice izgleda vam onako pod znacima navoda blatnjavo lice i izgleda vam onako kao da ste se isprljali, a ne da ste stavili bronzer, to je zato što prethodno niste setovali svoju šminku. Naime, posle tečnog pudera stavite malo pudera za setovanje, to može biti puder u prahu ili može biti puder u kamenu i nakon toga uzimamo bronzer koji će odlično leći na tu podlogu. Za poslednji trik potrebno nam je nešto što sigurno svi imate kod kuće, a to je običan selotejp. I zašto nam je on potreban? Za mačkaste oči. Ukoliko volite taj cat eye ili ukoliko niste stručni u nanošenju eyelinera, sve što vam je potrebno jeste ovako jedno parče selotejpa koji ćemo najpre zalepiti par puta na ruku kako ne bi bio preterano lepljiv. Inače, ovo vam preporučujem da radite pre nego što stavite tečni puder i korektor kako vam selotejp ne bi povukao šminku koju ste pre toga naneli. I pratite ovu donju vodenu liniju i stavit ćete selotejp. Nakon toga ćete naneti kakav god želite, da li smokey eye, da li neki drugi izgled koji ste planirali za vaše oči i nakon što ste zadovoljni sa dobijenim izgledom, samo povučete selotejp i vidjet ćete da to izgleda kao da vas je šminkao profesionalni šminker, a to je ono što svaka devojka želi. I to bi bilo tih 5 trikova. Ukoliko vi imate neki trik koji biste želeli da podelite sa mnom, obavezno ostavite to u komentarima ispod ili ako ste isprobali neke od ovih trikova koji su prethodno pokazani, onda obavezno ostavite u komentarima da li je taj trik radio za vas ili nije. Ne zaboravite da se subscribe-ujete na kanal, a mi se vidimo u narednom videu. Ćao!